Urugari woteti ni uthiete na mbere gucaca kaunti-ini ya Embu. Umuthe aikari a kaunti ino makiamukira njamba igiri cia kiuteti, Peter Munya wa PNU na Alfred Mutua wa Maendeleo Chapter. Mutongoro wa PNU urugameire mwena wa Kiritiri, naguo wa Maendeleo Chapter ukiguciriria muingi tauni-ini ya Embu, o umwe wao akigeria kuha muingi gukamaikiria kura hindi ya githurano kinene giukite. Ndeto ino ya ciama ici igiri gukorwo igicemania gicigo-ini kimwe ndinatonya na wega na meririria ma Munya, kuria augite ati itanya ria Maendeleo Chapter riuma ria gutharura kambini cia PNU gicigo-ini kiu. Sisi tumepanga msafara wa PNU siku ya leo. Wale watu wengine wanaitwa chafu nao wanakuja kutuzungua. Sisi imepangwa wiki mbili zilizopita. Sisi hatutukanani, tunawapatia viongozi wengine wa vyama vingine heshima waitishe kura zao. Gumoya ciama ici igiri ni hindi inyitite thinga gicigo-ini giki kuria ciukiririe kung'ethanira na Jubilee githurano-ini kinene giukite iturwa-ini itiganite o tiga gia president. Oho, Mutua ni akumithitie cieko cia ungumania iria augite nicio icoketie na thutha uthii wa na mbere thirikari-ini ya Jubilee. Kwa sababu yeye si mwizi, lakini kuna watu wa serikali yake kwa muda mrefu wamezoea mambo ya kuiba. Lakini huu wizi pia umeenea pia kwa viongozi wengine wa opposition na tunawajua. Goko Mutua akiuga Maendeleo Chapter niyo ikayukia iteiria nyingi gicigo-ini kiu. Munya ateterithitie ati PNU ikwaramio o nginya iciare mutongoria wa bururi mwaka-ini wa 2022. Tuingie hapo tuweze kwenda mbele. 2017 tupate gavana wa hapa Embu, alafu 2022 tuweze kuendelea kule mbele, tutafute ile kubwa ya Kenya. Atongoria yeri macokira matonya matura matiganite ma Embu. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.